uzagenda utanjanye umuri imbere nkakurikira nkukunda bya biganza byawe byame byiteguye kumoza amarira amura nkumbura. Karibu Jack. Merci. Meze neza. Amakuru y'imisi. Ko batagasa cyane byagenze gute? Asa birashoboka ko urenze tu. Birashoboka ko yindi iri kumimbira gusa abantu benshi ari kubimbwira nagare gusa kubimbwira. Ega je nari nzi ko ari kubesha ko atayiriyo. Amakuru y'imisi one ko amakuru ni meza vye bameze neza ndashima. Nana nawe warabyibushe. Wese cyane to nibisanzwe buke. Me Marie ari ngaha. Yabise mu gitondo gusa naketse ko agiye kazi ko yagiye atambwiye. Nambwe yanyweye icyayi. Yabyutse aragenda. Okay. Gusa ndibaza ko ashaka kwegera kazi. Yagiye agakojya. Asanga hapi yagiye. Sha akenshi akunda kuza nijoro yabariwe. Bivana. Akunda kunywa inzoga cyane we. Ntituri kumwe barayikabusha mu nzoga. Sana pema kandi ngo yazimwe vuba ntago umusanzwe yajyaga nk'inzoga. Nyinshi zirengeye. Abo rero zo batinye banywa inzoga vuba nibo banywa gusumba n'abazikora hariya. Yego. Abo banywa nyinshi cyane kandi bakoreka cyane. Ariko wazitanguye kera nko mu myaka. Abari karasada baziko ziramubwira nabi akacakana naziheba mu uzitanguye vuba. Azomara imyaka nk'ijya ujya wonda rikaraheba mu cyane. Yarasanzwe azinywa gusa ntago yanywaga cyane ngabo rero yasanga ni kamwe tubiri gusa biri too much. Ayo shaje mbona n'amapata kabisa. Nawe usigaye usa neza kweli. Ni buke to nabona by'Imana niko bimeze. Kukazi se biragenda. Akazi biragenda neza kabisa sinitoka. Yego sinitoka nagashara mbona akaguma kongera mpfa mbona niyo ndabishira kaje. Ni hatari. Nene yuga mu rugo. Ariko sha mbona ari sawa kabisa. Ashima isa nagerageje mu minsi myinshi kugira ndaguhamagaye tubonane duhure uko biranga. Kenshi kwa mva ku kazi tukaja duhura duterama biragora kabisa. Birumvikana nyine abantu nka mama bafite ibintu byinshi cyane amukora byinshi cyane nyine usanga muri bizuko mbona nyikura mbona ko si ntabwo kwikura gusa njye mfite limite y'ahantu nagiye. Ega we ntacyomenya burya ujya n'umugenzi wanjye kandi cyane. Rero ku buryo ahatari genda musubirira bahurazi ko twavuganye yuko niyapfa ari genzo cyane umugore wiwe nzoce ne murabira urugo abana ndamurabira byose. Mbere ko kubwira wanje kukubaza nje ko mbyumva mose. Ino masezerano dufitaniye. Usa ndakunda kuntu jokinga shaka ndakunda blague za Ibrahim. Yase nyinshi to ni buhoro nta ngorane. None Sari kwa nana kubajije cyo wakoze tujya mu by'amagambo menshi. Mbe ndakubonye nongwa nibiki. We ntayice. Reka ndakwegere kwanza. Jana ntago ari mirongo ntajya ndenga mu busanzwe. Sihari kandi ntazavuba. Reka gusura umugenzi we kandi nanjye ndumugore wiwe. Reka ubwiriswa reka ubwiriswa. Nawe ufite ingupfu. Yataye kabisa. Come on. Yeah. Come on. Stop! Jump! Why? Jump, kubera iki? Jack, ntahari ibintu biza gukorerwa hano. Suko bimeze kubyibaza. Bimeze gute? Suko bimeze kubyibaza. Bahubwire. Indosigeze hano. Kubera abantu nkamwebwe. Si udashoboye kunyuba. Ubaho urugo rwanje. Ubona icyizere cyuvaye mu bantu. Ushaka kuboneka amakuru bakubwiye. Nashobora kudedema nkumva. Kudedema kuvuga. Naje ufite cyo kuvuga. Ahubwo rero. Uza mu rugo rwanje ugafasha gufata umuntu ukamurera. Azuko turabagenzi. Sinabona mufate ku ngufu. Ariko ndaba ahubwo resistance umugore wafise. Azukuru umugenzi k'ibyo nkabikora ariko ndaba resistance umugore wafise. Jack mva ndakubwira.
iyi si naho yoba nziza ingana gute mu gihe uri kuraca inyuma umugenzi wawe nta bwiza yogira ko bisanzwe ko uvyibaza ko ari uko nyene ariko iyo si yo ntumbero yarimo nyumvereza iyo aba uri kuratestinga umugore wanje wari ko wabimenyesheje jewe so wari urazi turahura ahantu heshi sawa tuva ukaza twaba turi kumwe narinzi ko tuburana nagutumye kuza gutestinga umugore wanje jewe umva ngumbwire sha Jack boy nimba udashoboye kunyubaha jewe ngo wubahe umugore wanje nta bugenzi tugifitanye je nawe sinimba udashoboye kubaha urugo rwanje mvira mu nzu uvuze sohoka Emma uribagiye ibyo wambari ubarabaye umugore wawe uribagiye ko wavuze yuko ataca kumariye ngaha yuko atanaho muzina yuko muhurira mu muryango wa chambre gusa sohoka injira atabindi uretse wawe kumita umugore wawe cyacu bivuze okay ndakubwira kandi ndakubwire mu nzu ari mu nzu yawe reka muvire mu nzu warivuze ariko sohoka Rocsy mbwira ikosa nakoze byari ryo kugukunda muri ubu buzima mbwira ikosa nakoze mbese ikosa nakoze byari ukukwisangamo nkaba mu rukundo rwawe mbwira ikosa nakoze ibintu ntibimeze mu kubyiyumvira ubura tuganire siko nabiseganya nabonye gishika iby'urukundo nkahora n'igishika Entre karibu cyane. Karibu. Fashion ya tari from. Turiko turagwana n'ubuzima. Karibu. Nimeze neza ariko. Ego ndashima. Hama bya bintu byagenze gute? Ya mizigo. Ibintu byagenze neza. Niyo mpamvu narinje kuguha raporo. Hama kuvuga twagiye ari kugira duharuze ibyo muzigo tudedwani basovye 25 millions kuba rero mvuga ati uko numanza kwanza kugira nze nga tukivugane ko menya amafaranga akenewe ni vyiza vraiment nta ngorane nimwe ahubwo nibyo gushimira Imana kuko abo mahera ntabwo ari kinaniza urazi iproject twavuze twaharura n'amahera yari gutwara twaharuye menshi cyane yego rero tusanze ubwo ari munsi yayo Imana ishimwe ahubwo birakabona twarigiriye tutatumye abakozi ko twari tugwa mu kibazo cy'amafaranga hama ntibagiye neza umenga secretary nta mbonye haje mfite ikibazo gikomeye reka kwanza tuanze tureke iby'akazi urumva mu isanzwe rya secretary amaze imisi atariko aratonda bivanye n'ingorane yamaze imisi afite aragwaye sinavuga ko yabagwaye ariko nibaza yuko byoba byaturutse kuri je yego mugabo sinumva icyo tumarika akazi kuko burya akazi ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu kuko utakoze ntacyo marira abo mvukana cyangwa cyo kwimarira wewe ariko sinzi birashoboka kona kuri umutima ntugahora ubyibuka ibihe birahinduka naguye mu rukundo rwawe ntumukwicuza amahirwe rimwe Rocsy bita wanje numva nshonje murahishe hari ibyo muri restaurant byaraheze namusi n'amafaranga afise mperuka kurya muri restaurant byaje kurangira ushatse urya mu rugo none ntiwatetse bazi ntabwo natetse
Kana nateka sinibaza ko nabikora ko mbategereje ko hariya muri restaurant. mama higwe rimwe unyiyere kuri we ese wanshimuye mu mutima wawe kuko utigeze wizera ko ngukunda n'intege nke zanje z'amakosa yawe gusa birangira mu mutima iyo unkunda no mama higwe rimwe unyiyere kuri Alo Fisto. Ufise ibihumbi 10 ukabindungiki. Kuri phone. Zobukoze cyane. ndabyita kwihora canke kuzino k'urukundo mbese byo babikugora usa n'udashaka I don't know why gusa ngufitiye icaka rukundo rwanjye rw'umuriro uraka urakubona Nanjye nkora amabi nubwo wenda mbabaje ko ntabwo nari nkwiye kumwima ibiryo bihari. ko nakuriye umutima ntugahora ubyibuka ibihe birahinduka naguye mu rukundo rwawe n'umukwica ese wanshimuye mu mutima wawe kuko utigeze wizera ko ngukunda n'intege nke yarigeze kuba afite ingorane n'umuntu basohokana kandi urabizi burya navuga yuko aho hicara umuhungu n'umukobwa urabizi nyene Imana yaturemanye urukundo. Naragerageje kumufatirana umwanya yari yashwanye n'umuntu basohokana ariko sinumva ko ariyo mpamvu yotuma arika akazi kuko nta kibi nari ndamwifuriza yari urukundo gusa gushi nari ndamufitiye kandi namwifuriza ibyiza nifuza kumuha ibyishimo. ndabutahura kuba waramukunze ibyo si ikosa gusa ahantu ugiye nuba numva ikosa kandi no kuba warabimubariye nabyo nyine si ikosa ariko nuko wagiye kubimubarira umwanya utariwe wakoresheje umwanya utariwe ndazi uko uri nk'umugabo sawa kandi nawe ndazi yuko ubona neza ko hari ikosa wakoze rero ni kugerageza ibishoboka byose hajya ahantu ubona ko wakoshereje aho uburyo wakosora nibyo mbona byiza by'akamaro gukosora hajya wakosheje kandi ubuze uramenya umwanya mwiza wo kubarira umuntu ati umwanya nyuma ari umwanya mwiza ukamenya ati ni umwanya wo gukora muri iki kintu n'ahandi usibye ibindi byose nibyo gukunda umuntu sawa niyo gusa tukamenya umwanya wo kubimubarira kugerageza rero ugakosora ikosa hajya ukoze so nkuko nyine wamumpanura byinshi nibi ndabishimye murakoze cyane so kuri conseil yawe ndashimye cyane rwose mwakoze ni conseil nziza vama kandi wamumba hafi igihe cyose yego ndashimye vama Patron n'ibyo kurya ibiryo biri ku meza. Hey, oui. Nayizanye amadosiye ajyanye na wa muntu wambwiraga ko ashyire some investment muri ya project. Okay. Gusoma kareba. Ndaza kwisoma hanyuma nta kibazo. Nizera ko bikoze neza. Amasori gato tuvugane. Muhira barakomeye. Barashima bose. Aba ni byiza. Nta ngorane nimwe. Ni sawa. Nashaka kumenya gusa ukuntu merewe. Okay, thank you very much. Ndashobora kwisabira ikintu. Nta kibazo. Nashaka ko nyamba ufite umwanya nyuma y'ibikorwa dusohokane. Umwanya Febos. Sometimes nuko sinjya ngutahura kuko urabizi situation nagiye ncamo byose warayibonye.
gusa se nawe mbona ntagenduka kuri wowe ndi kuri ubu ngubu mfite mu nda yanjye umwana w'umugabo wundi gusa you remain the same sometimes ntabwo nyabutahura pe ndagutahura igituma nawe utabahura ariko ikintu kimwe no kubwira iyo ukunze umuntu umukunda n'utwiwe twose so je ntacyo bintwaye kuri je mbona ari sawa nawe wiyumva amahoro sure nakudire uri mu bantu nta nubwo nari ngo bake ahubwo ubwa mbere nabonye umuntu umeze nkawe oya baruzuye gusa niko gusa icyo kintu ugikunda kandi ugifite urukundo nyakuri anyway so ni naribi nta kibazo pe cyane cyane ko ntembe kumbuye warukumva gusohoka nawe time kabisa nubwo atari igitekerezo kibi ko twasangira ni byiza kandi I promise you ndaza uraza kuryoherwa icyo gahunda y'ubusezeranire thank you so much. You're welcome. Sasa na genda ngo nta kibazo lazima programu yize wewe hauje sawa vuye aya masaha vuye nico kibazo kwa jiji Jesus ucamva rero ko runo rugo gwita ushobora kuza amasaha ushatse aza komera kutanyitaho waje kunyitaho umviriza nabwire nagifise cyo kuvuga umviriza nabwire hano akwiye gutaha amasaha ushatse kuko runo rugo si rwawe urumva ibijya mbere n'ijya nyuma mbona utashaye amasaha ubundi uzomenya ngo ndiwe sawa tukwitaho sikisi yo kwitaho nzoryama gushika nzoryama ijoro kubera iki yakurindiriye wewe umviriza Emma wibutse ijambo rimwe ryose ndi umunsi mbere ninjira mu nzu urambwe menye ibyanjye umenye ibyawe ikindi gikurikiraho mfite urufunguzo rwawe ukagira urwaye gutundindira ndi umwana wawe kuba mfite umwana yankunda ntibisigura yuko ncungu kuwishakira right ni kuvuga warambiwe kuba ngaha no urasa ko rukundo ungire kuba nda nunzanga ko umwana wawe mfite nkunda okyalezi gusa uzomenya icyo ngicyo please wibahizi so je bikunda ko noza muri kano kanya ariko ndashobora kurungika umuntu aza ku yoza kubitora muri centre ville okay sawa nandi wakwicara bite nandi wakwicara intebe zose ziyabona aya ntacyo kabasi ni depresse hasi ngarije ariko ibyo nacyo meze neza araka urgence ngize nashaka gusoma ari umuzigo wa Dar es Salaam muri ville nashaka none tuyajengaje gukoza uzindutse amashi gitondo acuje kumbwira so ariko ejo ndayikubwira ejo ariko ejo washitse okay narusha kandi byinshi byo gukora urejwe byinshi byo gukora
ntabwo ari mpaka mubwiye kuva kuri A kugera kuri Z gusa ndarusha. Okay, ntacyo. Ko watashe bwije waribitseho gufungura basi. Ufite ibibazo byawe by'imizigo itaraza gufungura ibyo birakureba. Genda ufungure wite ku magara yawe n'izo business zawe. Okay, good. That's nice. Genda kandi na business zawe. I'm not kid. Nta kibazo. Sibyo. Baho kushatse. Thank you. Reka ndefilme rero. Wanyibwirije kandi kuri film. Bisino nyisi. Kandi no si nta mabati iri. Gani yawe idashira. Ibyo byose ni byiki. One day uzonyagirwa. Mbona impinduka ruriya rwa rukundo waririmba ku nkunda kubu mbona ukiruka rwagiye rwaciye reka birashoboka ko nakuriye umutima ntugahora ubyibuka ibihe birahinduka